fete, imyaka 15 yuzuye neza. Francois na Delphine muzu y'urukundo, Imana yabafashije kubaka urugo rukomeye. Ibitaho irabarinda none ubuzima bwanyu bwuzuye imigisha. Mwishime mushimire Imana yabahuje mu rukundo ruhoraho kandi rutunganye. Imitima yanyu irimbira Imana yishimwe. Imyaka 15 y'urukundo, Mwishime Imana yabahaye ahantu ho kuba, ibyo kurya yabahaye amahoro n'ituze. Abana 6 ni umugisha udasanzwe. Eddie, Frank na Ivan, Brian na Bruno, Gift, Joy na Angel Blessing, bose ni impano zituruka mu ijuru. Kuva kuwa trete nzugushingo donsinote, mwashingiwe imbere Imana y'ukuri. Umugati kumeza, isoko itazashiraho. Ishari umukungugu cyambaye izahabu mu rugo rwanyu. Amaso yanyu yarize amarira y'ibishimo, yahindutse umunezero n'amahoro menshi. Andikire ku rukuta urukundo rwanyu rwiteka. Mukomeze kuvugana amagambo aryohereye, isabukuru nziza y'ubukwe. Francois na Delphine, imyaka irashira ariko urukundo ruramba. Rukura buri munsi, rukomera rukaryoha. Mu ndambara no mu mucyo, kwiringira Imana nibyo bibakomeza. Abana banyu bagendere mu bwenge n'urukundo, n'urugo rwanyu ruhore ruririmba. Uwiteka ni mwiza, niwe amahoro yaku. Yego twanyuze mu bihe b'imiziririzo n'imihengeri, twarumvise amagambo aturambura imitima. Iminsi y'akabonge ariko Imana ubwayo yadufashe mu ntoki. Yarindiye urumuri rw'urukundo rwacu ngo rurazima. Igihe byose bashakaga gusenyuka, ni ubuntu bwayo bwadukuye hasi. Haleluya, urugo rwacu ruracyagaze. Imyaka 15 y'urukundo, mushimire Uwiteka. Yabaye ahantu ho kuruhukira, yujuje imitima yanyu amahoro. Abana 6, imbano y'agatangaza. Eddie, Frank na Ivan, Brian na Bruno, Gift, Joy na Angel Blessing, bose ni umugisha Imana yabahaye. Mubabera ababyeyi b'urukundo n'ukwizera. Imana ibakingire iteka kugeza mu zabukuru, mwese muri kumwe iteka ryose. Amena.